adu na yesusu sikasem bi na sister part wa ha person obo asem ne tofa kakra bi ne ye de kaka na nke pe video no enso emi se buffalo wantimi anyi amaye so busi nso maame na ho te sei nyame adom me ho ye ehia ya che na we nso abaju sika nso ye bra wanim ze ye den we dey sa ya mo madwuma ne ye den maye who dey we dey sam ko di boni bia usika na ade abeda ya jisika ne nso ama na fe ya da ne usaman za na ye den o dey abasam ne tofa ya da woroma asem nyina ne say am say America krai be 2 months time na mde ma asem ba ha mde ba ye so maka asem na mame ama wiye pay am say ne enra ane ye frɛ me sɛ memra na bibia ye ready me ba ye so ye no kore no so ba kakra na ja woni ma ba bibi nti mo frɛ me ha asem ni nyina sɛ be 2 months time me no obi yesusu ma susu ho asem ne ko wie sɛ ni pakro ne duru no so wantwia ama ekoye nsem bebre na mpese me ka ne tente ekoye nsem bebre nti no ache na mi hu no ama me ba ane ne tie aha ama nam ne so ena ma me di hu ha na ma me direction me be pia so e no kore me ba yeso bibia toto di menne mo se me mra na me meje bisika nti enu nti na me nam a me de baaye yo pacho skano na yesen me pacho ye 2001 yo enu kwasem ye ma me no about the 1005 e 15 million 2 4 6 8 10 12 14 15 tina kansa say aka 600 nti wosre se na wotwe ya iwu mu yansi obesan de sese na ba be ka ho enu nti no na ye ntumi anyi sika ne nto so obra ye mfrew se be 21 no anyam 15 dia sister part em se enwie peye but wakona nim nti ne pese ye di si uso na ebusa se de onya ba ye ni ti wada woroma wo besum ana se unsom because baby a chechera bo na ho ne san ne yentumi ka se or the 15 million abenti de to wa kopem se or the 600 ne ba bi nso ana so di kotua to kro bi baby ada woroma we dey asemi mi hunu se na menzinka because kan wo hwe pa mi obi kura nka meje ni be interest aka ho skana che ana sa susu enzu nsema de makomu no mintimi nka ni nyina o ende da no ye kan ni nyina ma ni si makomu no ma part wada woroma nti ama from of minim se di anka mze nka memma ada on peska no enye se mempe nka me diska na beto na time o de be man woni man kan sa okay yo nti yem fa nto ma nti me hunu kwan ya me fa so yen ye fees se ebeboa sabi 15 million ma part aka 600 o and wa share say bia next week or the beba ntinka ya manifest kan nko oba pa ki ya manifest 15 nko papa yi eti e bende se si wa meska ya ka mesemu mintimi mane nka monsem mesrawo ma mfa ni die so mesrawo ati sabi dia su ne krampo no de aba se ye ne kasa wo ye fra no da be na odi scan ba eni se nra enra ma mi ufifire a wo de ba nti wo de se de e frefre na wo de aba no da wa hye ye da empa ho why mam se wan pa cho en kan bi fama no 15 aso oh ene bachire no kredi enti aso pani de masofo a no so abaso bachire 2 4 6 8 10 12 14 and 15 and ebroso 15 ai wada woroma ene abeju o ma hia ha nyina edam nyina amase yo ewo emo a mo de aboa me edam nyina amase nyame so nhira mo pa na mo adwuma nkoso pa yedase nti ye jaw kwan oni nyame ko wai man part ha ho kura na otwe ye besimu ya ebeje aka wate na asumdwa aba na nso anya ufa ahodi yo case number 1 Nancy Opoku sewa eni ekuyadoma tek edwase sa na efre ho edwase wo mo ye complainant accuse ejametio won what he jametio te won to edwase ho ye wo tupia fejan ko ewurade
all day in court. Me am not yet to move. Me baba ya, one out in Nancy no. Me wa Barbara, mamma, ba me here. Mary so say, come, Roma. And also you. And I may walk Quran. And you would do a crack to be Jibudia, also Bejibudia and Apedi. Obeje Barbara, Bradin Boaf. You. Fancy funny page across. Me Nancy Opoku sewa. Me Nancy Opoku sewa. Be cramming some Bible. Me cramming some Bible. Sasama me beking. Sasama me beking. No cretrodo. No cretrodo. Contompon kahun. Contompon kahun. Unyame boame. Unyame boame. Allah walai. All day in court. Aba fefe. Aba ya blacky. Edia na aba. Cho dem le nam yani say. Na me di 5 years. And I'm mammy yare. Oyare no what dem papa hwe ne kama ne nyina na yete. After 2 years e twa me. Mo JHS na maame yese aban chiche adwa no kwa akwajibi. Na maame kotwa hwe wo ho no tori mu. Na aban chiche adwa ne we. Adwase. Urade. Na ko kotwa hwe. Na kwa akwaji adwa ne bi. Achan. No coach ashi no tori mu na no hotono abra na e mampo no oya da form no do no ntimi so nti sofu bi na ba ho na ode ne ba kumase nyame ade no hotono na ode practice nante na wasa akwati ashi biom da form no kwen na me kase na aban ti che adwane okojibi urade covid time no no koti shi ti wo school dem na my full good friend me say me share dey ofie me be ma me ntumi nkasa na the this time ho to no kakra na ya fam papa say mama ya papa amba wada ti e twa bi si we results by na nka che papa so to papa and the first insure ba be hwe mama and me na so ya oba ho obi amba ho obi ni omoja mama obam so Urade edi awra husem na ebei agose so mu amutiti shumra me edi awra husem ni boja mama abom so me fro obi aso ni bi me fro papa so ni bi le obi don for kranka school nka majai bi na am so edumaji obi an show mo na se ka ba ko ye jai school na nso papa bi na ko school na nso mama se so le fe ko ka se influence se ko baby e betina kro ye ni bi ke mo da sori dem so for next fie kasi en from krompa baby a betina kuye ni bi na se mama ye do be di kra ho oden o jale that na se malaria sa che no se do hita no po wi o yale no ndidi wo papa Matthew no mo se ahi krobe no teso ya sante mampo na de akoso yi mo frɛ no o frɛ no so oni bi woni bi na wamna mere de akoso e for so mbaka so oni bi case kakro onya fa mbo no so yale dade zano kan no yale na se no obi edwuma bi di edwuma ni no so bi di abaabo ne nsa nti se ontumi nya edwuma eze say no Ewurade Nyankopon ye hia nkwanhie wo wona wo ye pani fo omo papa nsho omo abama me yale first 90 bi mo kwa kra so kwa ko besine nti bi nka omo ye sen penfo mi enu omo so de omo ho ahwim omo ye ma na mema me ye oba pani e na sen di wachi me enso ema mema na oba ba kan ejena chese Nancy wo papa no enye se bi obi na onhwemo ebi na eni ho sa na hunu no ana obi pes no obi no send ebi me so frana so oni bi me wa how many years my 46 wonyi me age group na stroke action no 20 me nante kra videos no way abije videos na ready timi nante baby ontimi nkasa na wakasa kasa de ban so da nya papa bi yasa
Tie say dia na wo pe. Wasem ne say. The me fancy gama mo betor no wa hwe me ni me nua mo. Genye baby atina. Ewurade Nyankopɔn. Enipa panane a so obedidi pe na te atom. Enti prayer camp ho na wo ma me na ti we adifo ne ka say. Hey! Na wo na muni abusua fie. Na obro no be so. Mampo. Na wo na te ase. Wo maame wo ho. Na ono wo sesei. No come na so muni bi. Na de oyale una wo so tena wo maame nchan. Ti yeso. Yo yentie ye maame ye. Sound. Ye won mo na obey e de insebedru dwan ye ntiase na wo see walking chain because Sompa Nkomo de ye nsheda ntiase ba ko fa see ti ni na e from say Akadu na fa ni asante man na e de na yo no na onye no ya na wan tete na miyale yale na dana mo de bu so na 1 week na we and 1 week na we are ne mo jo da jo na gi na what Enti mwuri na miyale ya na de kuto hospital nti akola na kora manzo mu da Nti sabako Nigeria kwa yana. Nti ye da na. Aja edan to wo se de odi ayi ni no tin da di. na mo se ya That's it. Yeah, in hospital, only the phone team. Because you know the day. See, I said the night today. It's happened. That meeting in here. no ko se hu akora no e so ntini su Daddy. ana uku Oh, that's happened. No, too kind. ko No, car crancy. And then the little man or buy. Until, like I said, that 1 year, the kind of it. Ocean you be seeing marriage now, Sempa. See, I don't know. I said, Auntie, oh dear, son. Sister, so 16 years. Oh, grandma. Onimo panana nipo adena apostle Difo no ne ukase bi ose wan ne o 16 years because ne kasa no asemu na o Jaji wadawroma ma mi nyin se ya okwawo no no was wonyem foforo na onyantokwa kakra wodwom ebra no wodi dwo asante mampon edwom anti entokwa ni mu no wana wan oni wuma bi enti entokwa ni mu no on de bebi ansi tiam so ma mene ko ye no enim die akwakoye eti ma mi wuwie no na wotwepe owodwoda ni dwore pepepe ana yade ne kan to fom e kana no tum kana nsa kana nan bibia to fom o maye bia kese ejadia yade nti akura na ye wo no ene na bepim sabre 15 years na ni koso awi ehun ni da akura no wei akura ni papa e de ne koma obaye busua so de na koma ne kunu nwie o sede ende ma ne kun ne yire na wu papa no so wu ye hunu be akura no so ayira akwa so ayira yes tu nua na ayira apacho oh na kwata ma mi my mama ni nim no what mama bi nchen na ya mote ne nka debi na ne wa wo ho no wu nim na wo ho papa na so nim no o hunu bata no wo ni ban nam so yare ye no bata no kwa wontima fa ne sasei na jama ti okuro no ne ku no wontimi nkire ba bi akura no wo ehon na jeje wadaruma ye ntini me bi ase
wo no yire tene wa hwere kakra afiri kodum asemni na ekodum pepe so ase me yire ehun toronti majai obale so a ode na antena ode na komo obi se nipa ben na ade ne koma no so no so adane boachi bi 15 years ni yehun ba bia bofra ne ho se oduru se yehun no na jamatu no mo age ne number e jamatu e fa ne nko yeso o yale o musi bibia bon na beti amena hwan mo no academy be 6 months as 1 year ni onzo academy yakole wasem ya no ode ni o ti se sa asole fie ho na mote na e ba se mo nkwa ahe na mo ko ni pa bia e kwa akotena mpo tu nuanom na ka mo hu nyina ho na mote baby baba na keto na kon so o meso anche e wo bro no be so video mampo video ti se wo ma me ho no hwan ne te me nya bi odi mechi mo de die mu te sen ma de be de kura yenya wi ase ben ya bam ni sei enkura nketoa na abehia nkwanhia sei na wo maame oni nuanom obi aso oni bi fesa maame kura to fam tensu obi ama mpo mehwe ne da de ba ku pe bi ono so ba ase no wo maame nuanom no mo wei do ma mpo ba ko pe wa ase ye frɛ bi sei akocha na maame yo na kaichi kasegu wo maame nuanom ye frɛ mo sei ba ku de maame yo na kaichi na ba bi na eja no wa ono mpo de sofo adam friends maame ya do bendi kura wonya kacha mi se de bia ye ni din so ade chie wo maame nua sofo no wo ofa no ka kire ne se wo maame de wo se de bia mu ni din so ade achi mo ebusua mu sam Ewurade Nyankopon ohima se wa bonsu edi asemuni ohini me dase ye be asemi de ho ahomte pa na wansu so amfa se biare hosem ama me dan na asem no utumu se hintasem bebre ewom na o hwe sene maame ne fa so ewo ye ne akore asema ye kan ne obi edi ne koma no ye so no so ewu amani kuna ewu ne ade a emu asem edin gise nyame na asole fie nso o maje maame no ye beda o mase o maye bi onini ni esanse hwe se even kra na busua ni mponhwehwe ne kira kwan na sebi asole bi etumi age no enne ne tie si entimi ma na aduani ni kwa ba bi odi ne tiri da eto no kra no eno ye asem kese pa enna ye baketo enso waya ade yie chese wo chen pani because asem we nya nkwala asem o pani kra ntumi sebi enyina no na ebia na ya ne ye kan se busuafo ye yie ni sei ma bibi nsinhwe enso ye behunu samami wo sebe wo abusua ye besi nkonwa aye yie ena abofre nso waye ahai ena sebe wanhunu nyansa antwaw ene wabedwafo a sesese nka ememe ya wo musia nkola ya sebe no maye o mobasai ko betumi aye victim eti yesre abusua no ene akola ya nkata na ni mahunu ena ne maami nso mahunu yesre mo a muti yenka mu tutu America anase judge bie line ituma monfre nese muabia monfamra na momeboa modese no nese okoye na sabi wonya bibia enkode bebre mo na akwale nsoso ono so nya ahoto se ne ebe ya obi enche no nam se ne maame yare mu nti obi mfa no se bra mema 10 million obi e de ahwe o maame no ankofa no anya ne basa no ono so ankofa nyinsa bi ameto oman ne ono so maame ne so yesrem a muti yenka awia yi monfre ekrom won sosofo nso a mutie yeso mpa kwa atiri mumu bia mo beti yenka bia moma yente monka na yenhunu sene abofra ye besi aboa no ena tiefo nso so a yesrem mutie yen nso so mo amowo mo bia se deda mo ye no bia mo nso so mbetumi abeboa yen oyin ni medase maame enti wo maame wo ye den odwale
etwetwe ne ho odem mutwetwe ne ho mo bɔ ne diaper no ede no otumi sukonko to no atumi sole dabi no ede sole sabi ekoja ne nan sole edine tena krabaso mo ye one hwan me nua bema no dodi machi na wa watwetwe ne ho na beda school no beda na wako eyam ka me nua bema dodi machi no so na trament onu so nko school DHS manto aso ewurade awo semu beini awu maami nuanu bi okure yi mu ya busua no sa na fe adura na ma Mary mami me da se abusua de akanfo ebu bebi se etese kwaye wo akira ase bom abusua ni but opini mu ana ehu se dua bia nso ode ewo sibre obi a adwene ne ho na akorai nkora na ebe free abusua saa numu ne baabi a emwa emfiri ma no omo aye victims of circumstances wabetom ejanyo na ochusu baabi kora obesi okofiri opese okofiri said the ya na eja omo de ya story say obi akra ni nyame me kwa ha me kofie wem obi enim baabi a wokwa akopie nti waye victim of circumstance or circumstances enti ni aye kan say baabi a se abusuani bi te yenka na se akodai baabi a abedure die wiase nyina ate da bia me ka se ewiase na nyame boto ho no kaye nyina ya abusua ye bom na emum emwa enti ena awrade achichem ebi akodi ha ebi ye nyina ye nyankopon abusua enti sese ya akodai enya akokoduru na watimi ede uwa sa bebre hyehyehye awere ho a chesenka enipa betimi ayede aboa wo mo so how to reach them enti said akwada no etimi abaha na said na sitinem tie na said dia me fe ne se still oko school akwada bia nka sa abrenka o wajai school ato ba bi kura je se me maame yare me maame no dia ye excuse but still of also say obeye bibi ahwe anto akoye efie any school je se ohwe maame no eninti die beka ne se Bible say ensrani ni ohun mobroni die mobo oya o de fam die ewrade enti me se wiase nyina ya abusua enti sa akoda na bedu sa mpempe so yam say ni twa asonso ye dai eti enti se obi wo emwa bi obetimi de aboa ma akoda nso so ni nisuo apepa say nyame ebesira sa enipa na nim say yenwie because so hwa ne papa ya asem a o kan kura say papa no kura situation ya aye say maame ne de na enye bo apaye na wontimti uhwe na ahwe abusua no nso so asa de o kan na say munye abusua na nka say munye nti obi a wo ne ba bi dwene ne ho nti we de ya dawuru ma ye nyina ya ma mele ye nkosie no obi a wo ne ba bi dwene no wo a wo nkosie ya yi wo ba abusua so na obesi wo konso a o ne do be ko but eba uyi edie ene wo nkoso de a ene de obi eba nso so se de de a obi a be di bi ene obi a ba be pe bi ka be hu nipa e be twe o mo aye de aben wo na nso se munya de a obi a dwene no ho enti yesre se de adure de se de akodai oti nisuo na maame ehwe ne te bia ba bia oda ene ade a bia na obi wo ba bia eye kama maame ne chese asam no me de agye mensem okwa nsori fie nipa se no bebre bubu asori ho manya se na o maka ho yes abba aka ho mo kwa asori fie o manya 12 years me si asori fie bebre eh omugu o sa efie du mienu wapere sofu ne kura wayad already sofu be ya
Difo aban bebom. Kasedin. Difo aban bebom. Why are the 12 years what you opinion and ma suffer no crabona basso? Now who of fire suffer? O friend is a munidi. Or see there be a munidi so adiachim. Hey! That's all no uncommon baby crana. Difo as ni mo ye. Judge Nyasam get to na on say mamma no. Ne na we ni mi na asene. Asene. Ana ne nsa we no akwa ntu obebie mu a aso en kakra ka ne nsa ba akọ no ehwe so bitime bi mu a we nya adwuma we no enya adwuma eti amani pedua na osi wo no ago ne si wo so fo no mum ye bo na baso oya ade do be ya no be ye na hye dumre bi a hye ye try aboa ye nwana se ene ma nko ye o se ye hwe kwan be fa so a ye be pe ba bi so abonada 12 years wache ho too much se uko ho dum a enya ayare fo ba ko ne da ho obodo so ana ye ni a ye yale ye so no o se ya na pampa wo ye ho onti pampa to pampa kokosi a equals to the jet wadawruma mi hunuka ka de so to ba me Mas na we you school no wa yes so the penifo na ka esa akoko ye ni me be they say baby omo wona where baby omo tena where solid dem ni oh yeah edan kura 1.5 one each ana one each ni nipa for the shim maame da we da na we da ntia potwofo a kakrakra said be ya obetima nti we num no omo deda ho a yenko hospital eno so beboa maame fa me koyi papa bi kan was say me empire ne de ye bebo but at least say nipa no ye duro so ne kwasem papa bi o kan as was meti silver crest GNTC wonum na me yare na be ka che me say me nkoji a o so di matwa na ji na ni me na ntem ko di na di me kro enti ye besire ye munni pe bre wote ase me nwie o boss adwum no busuafo no ho asem no adifo ye me nwanwa kakra wonim se ebusuafo no ebusuo dofunu ebusuya ye dofunu papa na me ka kire maame se video ni timi ye kire a se maame dofo mu a ye be hu kobra ni obetwi manson because obi de ka watakati maame se owu ode me ye ya akotiare ka etu oburu kare guo but won yeli ye ko be bom modern apentuma mami se ekohwe ntuma mami we da so ekohwe atade judge me si afem nene ena me hu abije sun judge and the judge wakura producer what the summer awreho na me de nketekete na afem ye nyina agum abije wo sun me hu bida na so na ene wo su kakabiri sun abije su kakabiri sun enti ye besire ya dofo ye hwefo ebire bi duru senem se mu ye dia ye nyina ye mfa ye ntuma mo boye dia no na wiase de o twa sa no onim se ne chachia obi ne ba be ka cha sa hatene ye sire o se nipa na o ka no wotene ne ya ye nyame hye no ri hire wo ye sire ba sa ye do se nyame nka obi akoma de ko ye mami amofra kwa na judge hwa brante ne o si wo no o da di wo ye ti o se nyame amwa yen na se nyame ampagya yen na brantie se wakamaje kense ya ye de yehunu amane ye ai abamu wa ye ni bi ye won wote maame wo ye safe adwumbo ne bebrebe ni tirim na baba waketo bi a ye de ne kohia akropon side ho esase kwa so small girl a ye de na gina kwa ho te se de wonyem enti akwa nyina onu me si mi gina na bibia pomasum bibi premasum kanko na me adwimba so akwa wonyem nkofo ni bia ene bobobobobobaba ye di America ekoye nyame anya adumu a ne ye di akwa ye akwa kogina se wonyem ababawa wonim se wo yoba ukofa no ne ye di kampo ne ache ne ade wo ne menyina ye besire ye hu ye nwan ye nketoy mobo ababawa wo tifie onkosku nu nya bema tifie ni mame yale tese de obedie ye ko asofo me ni di o mame no osoniyem se ya no otwum se ya so for me da kom fede ma yesa Nancy enu amani di nan kureda mami ani di papa ani di papa ma ana me ka say le ba no ni di oban so sa na busa na mami wonu maduro bia mo wonu nya duro bia eh
nkɔtɔn ade na mede sika no ɛde kɔ hospital doctor kasa den ɔyare yɛ no nkɔtɔn ade nti menya sika na meka sɛ yɛ na akɔtɔn den bɔgye obi bɔ ɔtɔn wɔ kurom menya sika na meka sɛ ne kɔ sika na nso bɛtena fie yɛ akɔgyegye nkurɔfoɔ nneɛma tɔn ɔfight bia ɔbɛkɔ kurom ɔbɛba so na sabi oni maame nso na baabi asɛe ɛsɛ ɔdo ane bɛsa bɛhwɛ ɛkɔ ntimi nya hwee to noa na ɛkɔ ba abɔfra sɛdeɛ ma agodeɛ kan na abɔfra wo ɔhu ade papapapa na ɔgu susu hunu ɛnurade na ada na ɛnurade wankɔtɔn adeɛ na obi ɔyale a wɔnom aduro wɔn nyɛ hwee ɛno ane fire break yɛ ɛne yɛduro deɛ nsɛmbɔn deɛ na wo maame otumi kɔ asɔle no bi koraa akɔtena sɛ ɔdɛm wo maame ohia duro na sɛ baabi wɔbɛda koraa nso yɛ asɛm 12 years oni baabi ɛkɔ judge na wo papa no wo si wo papa a wo si ɔyaleɛ no ɔhwɛ wo maame no nya ase ansa na ɔno nso wodwane no Yabiano asan this year frano so na ga say iska do ade ɔfa bi ma wonya bi agya matthew ya wale ni sudi nsuohie kɔbɔ nsuohie mu ɛno so ayɛ no wo bɛde na wo de adwade no na wo maame no ɛde adwuma ansa na yɛde ne bɛba ɛso ɔba a wɔyɛ n'adwuma o 0554931931 0548 931 na me de asɛm no koraa no ayɛ me mɔbɔ judge woni baabi amai okay 0554931931 0548931931 uba na waluwa you know with TV so radio set you say me hello me to count of my own udin baby our case free we are ending accident after school for yo so me fa so ni nya bay we hu asem pa na nenso e fa ye abofo no asem a na mo nfa na baby nti jane nti ne moa nya bay na moa nya enye be ye be twa mo number no so bo that's it so no come hello mpacho the production line now yeah that's some free producer why hello udin baby akasa free ani ati say erade adumu akwana aseno mene ya afa ya bo ama ho mpacho wana akasa yi ya Japan yo odi for Japan sam so god yo papa nyame nhyira na mene ya bo ama din komo yo na ya pese ya fa ko me in kan se mo phone so it's very necessary ya bo ama be fro mene makate ya bo ama me ami kumbu a me ya me no fie he ai yo me da si bebre katachi onyame nhyira mangosra ne no so hello 0554931931 I'm the production line aka obi mo pa mo free producer na production line na da so no wo betimi a free producer na fe nkomo bi wo ha oni na di 0554931931 0548931931 na yenhwe na asem no ye me nwanwa 12 years pa tu akotena asodi fie dia no kwasem ni osofo odifo abembebom no wayade dodo hey ji obi atena prayer camp pa awiai enje rafa yesra wada omodin akosane ma medua mu maye ni o na ano odene hello edo foodin baby akasa free good afternoon okode ni o mi kasa free asante atufa yo ma na me ura o Rahu, I already use my fabi mupanti net my tin
I'm still young for say. But Pierce some paid ye, Yamen a back and so my men and many so. I want sabo my many area, abo friendly and a family. And we would give so say, I be Pierce some paid ye, my many billion I arista. Yama won't come with him, one some of them. Oh, Mamma could do, and you could do him. A child no a bigger fool, and I would be for Obama child. And I want to say, I mean, just say, as some no, I will be a some, Nancy. Hello, Nancy. Person me busa was some bako. Na me hunu baby ase because me dey asem na ase still ano. Me nti bibi ase ewo ensem no a edwa guo ni nyina aye ho. Wo ma me yese ono obi kokon odwom. Eno sa story no what? Ti wona usa. Ti wa hunu de course. Na wonte ho asem sa wo ma me. Me ti so mo kokon ba. Me nim ne ekosi. Unim mu asem bia. Oh. O chirem. O ai o chirem. Na say o chire na o chirem. Ha, o chirem na sata video na nim say bia. Ho no betwa gwa matiefo atibi. Ono o chese ba bia o hye ne ma. Dey wo video ni. Wadawroma ha. So say ya na edwom no e kwa dem finfin. Nti we hye ne ma na we hye ne ma na omusa so. Eti woman bi the fish ka kese eba. Was oh. No dey say dey be ye dey. Ebe sese ne ma. Ampa eba no so na be sese no to motwetwe ko akiri no. Woman no ne ti ho. Ene kobo madam na mane ne madam ne dey want say woman e kasa. No kobo na mane say ndi pass be sese. O ka kese wo ya wo de ba no. Ebe sese ye ne ma. Eno ani. Ene woman so so no didi na tem. No mum no se ko no kana no tum no. Oso onyim no nso ko bia na no ko ka bi che na ye de say kura nam ho ba bia before de bibia oni pa ya de Pedro nsra no jametu onyametu vesra no me no to no ye mfa ne ko hospital we re ko she ka kase e ba dwom 12 years Ghana fo ni petu tum de ye de be 055493192054893191 155 pepe ye be ko tabita na ya kwa kudi ya pom de ho nkomo he said prostate ne diabetes ukua da bia free screening na ye de eboa na ye yem free screening enye izo eno vitals nko. Hello 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 Pachodin baby akase free ni ya kwa Mane so kakre. Kwani ile ya menza ya. Na kaka me yenze mane na pom ni nya. Bebia e do ko dum na kai ni raze choma na kai. Sema I see bubu ne pen. Hello hello Office in Swatiatu. Abusianfo. Hello. 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 Pacho di baby akase free. Hello. Hello, di baby akase free. I don't know ire no bi apeso akase bi. Hello. Abusianfo. Ebe enasem ye de ni besi. Na ye di tabita enkomo na ewie a ebe hunu baabi asem no ye be san ato aso di akwa akosie na Nancy tena konwa enum wate na ne wa ma obi a wera ho odi wuro so ase ni komu se de ese ni komu enu meri wuro so kuku ajandro ni de free betre ham ko kajariku ya ese ne so na na me kase nti wo ko boy ho a ya na se wuko mo se ese ni kom na me se na mo ya dwuma so ese wuko wasi ya na se mi kom na me se unsuro nyame ya unyi se ba ho unyi fense da do aso ba kuku a se wuko na ni ekose ya na ese ebo nko eno meri humi mobo ase ayere ya mo tabita nkomwe
edi wa chia ba me de areho ada ne se na bende they say you bende nya baby oh ayawra wusem o erade ho ma me ne mobo ayawra wusem pa awusiafo ya ma munyina mo ha eda mo ase sabre Sompa Nkomo Ebola ena wasungu so awutie e wo Sompa 93.1 no na edru sabre ya na apomode ho nsem ena yede ebremu nipa bia sa wote ho na se wapomode no ensisi so wapomode no enkoyi a mesrew eya na empuntuo sem e wo abrabom no etwe ensaba wo wankwa wo wade enu ti ye ka chow se wapomode no akodru owo enkwanta akato ne bro na wonkwa ewo mu no asa ye ka chow se Tabita Clinic wonti ena awie ye ne wadi ahia bomodin aye kira kwan no e wo Sofolai alignment nhwe ni mu ho wasi kumasi Sofolai ya wani kira patase no alignment ho wonsa be nifa ho na alignment no wo twa kwan ni mu ano na Tabita Clinic ho na wura abrosan ye to asomie no ne kola no fufo ene wan bomodin afo ani kira ho na enyalewa ahodo biada ha wo no yentu ase emfama make us say ya G number no ne frey 0260 1962 19 0260 1962 19 and 0202 347 647 0202 347 647 ya beje wo so na ye ka kire be ma bia wanya mfinhye aduasa 30 years kwa ne mpanyin fie so ya wutie ye ene awie no se mesro nyankopon ya adom a wo kina da to America nyadaje na fa wani ekire so full alignment nhwe mo Tabita Clinic ye prostate screening na dia ma kwa yanjo kapre yanjo sempoa de wo hia eye wo card sika kakra wo befa na wo de age card wo wi ade aka ne nyina no eye free na ye de ama wo meso mentwentwe wo nase efi se prostate yade no na san twe ye papa nom ye hokafo nom ye mpenafo nom ye wofa ne ye brothers dodo na ekwanse do na nansa ne krampo de bepie mokura na yareho na no fiada no ni nyina ne se abrante bo so wanya 29 years say prostate ni bi asha se e woni ni prostate no ho ayi ni bi ye kese ache se wonim na ye kan ya wotu amnika ba ho no ebusu Nyankopon for Tabita Clinic so yama na dro ye ka se enura de ne kasa ye wasisesie de ne jonso a wadwonso a na se ebi akam wadwonso a pressure nhyada enim wadwonso a to le bi krampo se ne sufita bi edi ne bema ni mu achi eba ni nyina no afiri ho Tabita Clinic mesra wo yo bi a wo prostate no eya na eboa ema reproduction ekoye eno boa ema nkwamo na hoodin no egina ye bema ema ututu akuma boa nanso no se prostate no ehwo hya ase se etechema ni dwumadie no enhyada enkoye ebi wo ho na hyada na eye kese meso ni nyina ekotwa Tabita Clinic so full alignment nhwe ni mo ho na wo kwada bia ye ni free ye de ma wo bia sanso na esiche ya de diabetes no so no nipa dodo na make sa huna munyina odufu ni titru ene wonan wo ho na emu ayo dududu wo shampabo akra sometimes ya raw na wo hu wo ho na de wonan enasa won samia wonan na atom wo ho na asa apagya de abasoro wo jonso ententem obi wo nso so obi make say no na esukwam taade ne ententem ekombra ne timi chew wodidi asese a encha na kwam saade o wodwo nso abi won so so na asichire taste wom eno nyina ensenche na yi ne ho adi e woni padua ni mo acha wo se wanto amnika afo ani ache mo Tabita Clinic so full alignment hwe ni mo wa wodofo wanhwe abeti na nanom won se do yese wo china ye free diabetes screening no e de ama obia mo fo mani nkyere mu e wo Tabita Clinic me soji ama no ne fra yesese 0260 1962 19 0260 1962 19 and now 0202 347 647 0202 347 647 ye beje wo so ye ka kire wo bia ne brebo anase ne liver no e bia ensuo abegyene mu anase bia won hono abamu
ye ka cho say inflammation dodo na no e na ya sometimes e ba liver na na sa obrebo no ho na no na ya na kofa nyalewa hodo na de bre bi ne hepatitis ene eye sa jaundice ade a se kane no ekuma dasa no ne nyina no eye hepatitis B no ehun sunsanso no ye ka cho say brebo no edidwuma so beblo se wo ha it is a one she na yade bi anase wo ha bi beto brebo na wa wo betimi de wa adwene bubu nyalewa hodo e betimi aba so so na ye ka say no bi a wan kasa wo sa no eno na ya anuane ahodo ne nso ahodo no de ahodo edi koye yam no eje na yam na sone so atimi adwetwe emunduane no enso ne mojape wo mo no na atimi de ama brebo no ato de ama nipadua kwa no eno timi kasa bia wo didi wi ana wo kioso wo didi wi asa aduane no anyam ye na ginagina wo bo ebi wo so korapo na me kasa no na wo de no akwadru akire ye ka cho se baby a wo de na kwakodru bia no se ya obrebo anasa wo san no eho temachie bia ye ka cho se sofola alignment hwe ni mu ho eho e na wakwa ahosan wo eho e na wayaresa ye je e de ama wo wo ba ho a wo gya yare ne ho na wo de ahoden ene ayaresa emom e na epie e de afiri wo eye 0260 19 62 19 ana 0202 347 647 and no any tabita clinic here ma ye ka cho wo se obi a burning sensation ana sa ho hyehye wo na mu widie mu e hyehye wo te se de yetwumako ana sa bi krampa te se de wo ho awro na ya sa de emako asre mu no eya na eya pa na ne titru no ene wonum a wonum esi wonum panyin fie so no wo mu na ya na sa ya de we se ta ye wonum ye ka cho obi a wutie wa bre wa na se wakokora no fa ne bra so fully alignment and share ni mu ho ye be je no ye be ma na pomoden ama wanka sans wada je no wo bra ya wo sen wo ne ho da bia na wo te ne ho e bi krampa wontimi nkwa ba bia no ni nyina eto etimi atwa e bia me ka se wo de no akwakoye enam nsan ya de ye tu ase we yan sorosoro no enkwadaada ho drugstore na enkosorosoro ya de no e ye Tabita clinic so fully alignment ye situ amika fo ani kira ho be hu nyankopon ani monyam ye se de ya seye no Tabita clinic ye gene ya ye ne ye de esikwan paso e de amount enam nsan ya de aka ho ama ne enkwada dodo na ye wo mo ba wiase no obi wo ho anani na ye zonzonzonzon obi wo okra pa na anifra e na eba beka no obi wo okra pa no wonya deformation ne ho na makwa adua ni bebi atwetwe akom ebi amaye obi wo ho eba wona ne ti aye krenkren obi wo okra pa na ne ti na eketekete yese wo ye nsuo ba anase bi mpa abosomo ba de na no etwa nsuo anase obi okra no wonya adwemu hawo ni nyina no enam nsan ya de no etimi e de ba wan hwe ya ebebubu krampa mo wakadem eye Tabita clinic yese bla na ye fa adron kan be ma na so ba wutie me na se wo dwonso ya aba abesoa wo so ana se bi kra na wo ba na se wo be ma ni mo no ensuo bi efiri mu eba e ma ne de ne kra de ba dodo na pampan boni bi esa e de akire mesro se wan hwe ye na ensasa na toto ba na se wo be ma no so no ebe kakra no wa Tabita clinic a ebe tie gu ho na mo nyina wo to ho na wo nsa ho ene wo na ho na hyehye hyensuo wo pai na na se kwa na sa kwa ba bi foforo ni nyina ekɔwie mu ɛwɔ Tabita clinic awafo ya maware akyɛ awo ne ma no mesraw ebia na bibi ɛna ayɛ osi akwan yeyi saa ne ma ne nyina afiri hɔ ama awo na ba anigye bewie wuye ɛwɔ aware na se saa so na yɛ ka kyɛ bɛma won kwamwa no entimi nyina ne na so tutu a wontimi enkuma boa obi tena stia chisa na engine hye no etimi anoa ne nkwamwa no eno ti ya na ho ode no ewo form obi be ma yo no enyina so ohine ne meka so obi de bo ho boyi yeso wa tetetek ama na so ahode bi anim wode okwadwo so wonu aye tek obegya wasi ho obi de ahrenke obi de atwekom meso ne nyina no ene yade bia no yade bibiduro kan tu ase e de amount ye fa massage kwa so nyema oni padua ne nti no wa ye adwuma bra na watwe mu nyina yese bra na ye massage na honam esisi honam so physiotherapy kwan so honam dua no e bia nkase ne mabu africhi ato afa ho ne nyina so ye treat mo de amount ye kira kwan e wo sofula alignment hwe ne mu ho sofula wo kwapatas ne ho e na ye wo anase obetimi de wani akire mu wonkran Madina Fast Ford Bridge no water atomic roundabout na First Ford Bridge na ho no e ho an ye water kwata krade ene sunya no so ye wo ho
yes so Giamani says here 0260 19 62 19 0260 19 62 19 and now 0202 347 647 0202 347 647 yes sure be any nyame ya adoma watchna bra beje wa yare sana apomuden enya wo chefo hene ni medase yanso ya da wase se Tabita ene mapanko a fire hwede watchna prostrate free screen yo ka so ko e bia ne boarding me do fofo ani kire mu so fola alignment of situate na ko e bi Nancy betransisima na afemi ne unwie me pese wasem etwato o ka kire Ghana man ewiase nyina obi a wotisi o man dem make etwato say misire obi bia wotie me so ombo me na maame ho nto no na ba bi mfa yetinto wasem ano no na tie na kwan ba so na mbefa mbedidi unim kwan mbefa so mbedidi ne fitia no pa bibia muni oba muni di matoko kwa mama koko automana no pa no ano no hey ebinu mu hu na mani o fitia no pa koko no na no nua na ya kasade na dia na uchecha dada uti se tunu nua ne de muni di menya e okoya adwuma ba minti e efi ofo mo no aduane na mama ne bi ye okoya adwuma we efi ebi mu edi adwuma also okoma fish ni nuane obi fish pond to okoma mu nuane na so ma pe akrama no Nancy Tenasi why ko twen ye ate na sofo na semo ne yabo amaka na enwene ehunu di tuam wate ewura di nyankopon ebusuafo me enko computer so adwadi na ne meto case ne wo medi ho ya pa o ne nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita clinic na wokọ be de heba de me nko biemu ya kwa bre wo be kwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omu da soro nko nti masichire ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofam o me dwonso so a mete yaw na se ne machika sai tutume na me nan so ayetitriti ebetimi aye sunsumu ya de o o ya sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke cross one shot stroke den hu bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die animhwe e wo sofolai ene patase kwantempo no so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni Tabita ya pomudini Jimmy D ekwan papa won sabetumi aka osika a wohia intemginafo biara wo ZPay so no won sabetumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so yi usika wo ZPay agent a eben wo netua entity kitwe bi pe yiwusika abie biara wope a ohaw biara nimu se wope MoneyGram fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika ye ho no nya wope na yeye bank for bepon na ZPay mobile money de ye bo ho abre biara Jimmy D akwenye bebre a akwansidie biara nimu nemum kaise nsise kakra wo ho aya no kra yare ya obi benya nso a na free yare
mami no mienu ansenso ye yayekro ya nanso eni Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo taya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sabra ene massage ni bia be fu niama pa ene animdefo ene wo de be miemia kakran ko sisa wo so benya wa yare ana wo de no eye chidi yade malaria typhoid yade ni ana hepatitis yade no ene hawo eye Universal Natural Clinic ana make am for niama wo ye fu yade de eye munketo akra yare bia e hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo animdefo mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokɔ wanim kakra won sani fa so be ho Universal Natural Clinic ana fraying e wo 0556 244 102 ana 0200 158 272 Universal Natural Clinic na minti ubenya wayarisa. The glory belongs to you. Abusuafo yamaye ho akwaba ene ayebeya ma nipa nyina boto vimo ana me de be adwuma no kora no ate akoto ma awe wosem no doso awie yebeko ye case etoso mienu no eso case number 2 Bintu Abubakari complainant kodie Moure enokre wanu na ye complainant accuse wa fire any sister fear call piao anti Bintu mama salamu alaikum wa alaikum salam me wa Quran mo Bible mo bodu apede hi me pa jompe Quran yo thank you pacho peja kosre na kadme mi Bintu Abubakari mi Bintu Abubakar mi kuraminsam Quran sa sama me beken nukure trodo kontomponim bi Allah boame ya Allah boame inshallah Sompa FM obapa ewie ya waba say how ben ho me pa cho me how ni say in the year 2001 which is on the 10th September. And me baba ya your friend Rebecca. Was here. Could I friend me? Na me was Sompa no say ma. Fire service na me person me kono. Madam Fu Junior say obi aboa na walk soldier. Enti say we skank obetimi aboa me na me say 2001 and 2021. 2001 2021. Okay. And Mrs. Sir na Junior no si woni na me si da bi mani aja no e no si wo kode ho a na me si you na wo si sen e na kwada na si ene me ngi Junior ni number na me am frɛ no e na me gi number no nti me frɛ Junior no e na me ne kasae e no si o ma onu na eye media nti obetimi aye na me papa down for pa e no e na me si sa o si an e na me si you se sa dia Ruby fruka ne bra na Junior no fa nkop ni papa no ho na wuko hu ni papa na woni ni nkomo na de wo ho no na mo mama so nti na o si you nti na adwuna na kwara no fa na adwuka na obesi kode ahomache na de chi ye wo ko Junior ni de ko o papa ho na o papa ne kasa no san di o papa ne mini o papa no so di hu nkomo na o si o na danfo pa no wa ya ma nipa bebre nti mimi de ye komo ye nyina ye wa ha ye de na me si you na obeji sen na o si 50 million and I'm say na wonti me so o si me de no kura na fire service anka ye custom ni migration dia 100 million ni 150 million o wa na me see you and ja na miniska saada no enti me call me madam ba ko me ne ye mu adwuma na me call no Sompa de sem mu na o ma me 30 million na baby me ye adwuma wo school mu na me ko sere mu alim no so ma me 20 million e di so na me simbi kan send 30 no nti ekire na 2 days time na me send 20 million di aka no e di ma sister no kasa ne ye mo no me bisa Junior ne papa ne se na se omuji sika na eche o si da bi enche na me sister Junior unim no unim maame no wo si an yo
ɛna yɛ send this kind man we afɛ deɛ 2 months 3 months yɛn ti hwi me frɛ na wɔ so ɔba ɔmo yɛ ɔgusu nipa no wɔ akra wɔ kɔ hɔ nsɛm bebree afɛ ebeduru bɛyɛ 6 months to 7 months wɔ yɛ me frɛ na wɔn fa nti me frɛ ɔfa yawo na ɔno ama me assurance sɛ minya abotrɛ na ɔgusu a wɔyɛ na efia no kura wontimi hu na wɔyare wɔda hospital wɔyɛ se me frɛ junior na ɔno nso so nsɛm bia no ɔkeka enti mi wɔ hɔ ada kro na junior ne frɛ me na ɔka kyerɛ me sɛ maame no obi akɔyɛ ne complain ɛwɔ central police station enti mi pɛ 50 cedis mmra na ɔmfa nkɔyɛ api ɛmfa yɛ deɛ no nto so na maame ne ba ɔmo kyi na yɛn nso yɛ complain ato so ɛna me si saa si ai ɛna me si yo mi ankasa kura mi wɔ kwan so a me ba Kumase o si ti akoda ni frɛfrɛ me saa na me si enya hwi na me frɛ me ba no ɛka kyerɛ na si ma ensend sika bi ama no ɛna me si onye problem ɔwa na me send 50 cedis ne ma junior no junior kroya nti me send sika ne ma no ɛna mi ba na nadwo nti me ba nadwo no ɛna me call no hɔ nti sɛ na me si bisa na asɛm no si an mu ma no pɛsɛ wɔdaadaa yɛ wagye nipa bebree sika nti sɛ na ase ayɛ no ɛna me si sɛ saa deɛ yɛn kɔ lodge complain ɛwɔ kɔdeɛ police station na kwan yɛ bɛfa so no ne yɛayɛ nti na akwadaa ne twetwe ne ho junior ne twetwe ne ho ɛna me ne me ba ne kɔ kɔdeɛ police station yɛ kɔ lodge complain no ɛna nadwo na police ni no esi yemra na yembehwe junior no ye ba ye na ye befa junior ni de call police station nti ye di junior ni call police station ho no e na omu di ni share counter back e na omu frɛ opapa no e na opapa na nadwo no enyasam kitu a ho ma me ba ya be ye ntokwa me so me mpedede ho afi sɛ kɔde ho na metie enye sɛ me han dan nti ho na me twen me ho e na ye ba fie nti ye ba fie ade chi anopa e na ye kɔɔ ye no yesi papa ne nim mpanifuo wɔ Ghana hanti no sika no de nya de obetua na ye nya abotra na commander no emra na me sisa o musi ai nti ye nya abotra akɔbɔ be ye 9 mu ho na commander no bai na ye de me call no ho commander be kɔde police commander no nti ye call no ho no na obisa amanu masam na me kan nya no si ofa ya okuro ya ayo na me si ai ɔhɔ na ne yiri ofa ya oni yiri nso ebaaye na o si sister no ye ni kunu mpena na problem a sister no di ni kunu atu no nye problem kito eso ne mpra na esa business business no enti problem no so e man so de abasa de ni obeyi ni kunu na problem no so wakasa kire ni kunu santi commander na ka kire me se case no aye miensa a omudi aba ho a ofa ya na sister na dupu ofa ya no na wo tuatua se sika no enti ebe ya anka minya abotre na omu hwede a omu betimi aye ena me sisa ose ai ena me call Sompa nti me wo diabetes yare ekosori ye ma me koda eduro so be 6 months nti mantimi ankeka me ho kura nti me fa mo number e wo screen so ena me di kan frɛ e di lodge complain no e kire ye no mo se bi se nyankopon ya dom na me ho to me momode na me mra nti enu e kire no ena me frɛ ofaya wo no ena o ka kire me se asemi ni efia na akasa na efia ne se dia metimi aye no ba bia me pa bia me mfa no nkɔ na me ntimi nya ne hwe se mi si mi ya nwunani ena me se mi ya nwunani ensusu mi nim mi kurom enti na ama ma agimi saa sanka mi nim mi kurom dia nka mi ngimi saa na emom no se nyankopɔn ti ase a magyi mi sika efi se urade na me som no nya nwuna na me som no me obema me mesika fi se sika no eye burodie dokunu die kakra na me boa no na me pese akoda no nkɔ nanim na watimi akyeme mensa oba besi agi sika na afre mensa na wu be ma panimu ta na chi dia me ni asem bia ka kyerɛ na me di ne ba mpanifo mwanim ne se musi won fa mesika ni saa meja ama no atemu da ha sa ensemuhunu we a ekoso Ghana ha no protocol sem ni pe bia dane ye ho azafo ni ebu ma me fofa so me amadamfo ni 100 million ko kam obi pe soja ma me oba nti se okoi debi wonu reason be no mo de ma wo se ya se wa ma me reason bia me friend na didi atem na no wo didi matem afia no waje 50 million awie no me friend na didi atem wo se di enti na ade no ade kro na anya yi me ntime ho
ifre na na ye ntimi nya abotre na ye ya ade ama mo 2021 efie mienu ni 5000 wo ya ade ama wa ntumi nya abotre na ka oba no ko ya nka onwie ti afia no wan yesi wo sunyan na ofa ya onu nanim ba bi owo ni dwenya na ofa ya onu so wan ofa ya onu de menene na wo ko de onu ankasa sei kura me hu no yesi wo ka VIP ka nti ya na akra na wo ko me yiri ni de na ofa ya onu busa na ameria wo se de ofa ya onu edi kan no ya na o mama butre 6 girl ni yare na sesi ene kura wa ba me nchen wa kra ha o na mo chi ofa ya onu de nti na wo mantumi am provide girl amba ofa ya onu ya anya no junior ne ye nya no na junior no omo si o papa no enim mpanifo o Ghana ha nti no ne junior ne papa nim Ghana fo mpanifo ha nti ye mu nkrofo mfa so ma besi ansole ya no panko sampa enko fa mo meton ne anyiji wo mu sika ni se wonim mpanifo a yesu enim abofo ye de enim mpanifo ye nim asoro abofo e wo Ghana ha wo kan se adan wa akoka wenum aka sei ameli ari otwe na mini dwamra na wo fa ya wo juni o hwan yo afia no wo de wo mo telephone mo contract be bai na bi je ye hunu de ayo ya no de won wo peni mo jado do be sagu mama no ye nya ne se ye ne kasa ne de atoso e de ne kasa de ye de photo no beto so amagana fo hunu bi me pa cho abusuafo awale bebre ba eguo enyina ye wo hawe meme hunu wo manwa meme ni akukudura ye beka nti ani oba na nya a wonsi ho biem na yere nso a wone wona biem na akoya asem we nyina na Dr. Muzusu obeyisa wo ha we de afiri ho ama wade ayede na efie nso adwo to de amuzu odon so e de aba edwama so squeeze bar no fa nto so mayen me pa chew se ensu fitagu wa pampa wo mu wa ha mu kekawo pampa gina manu efre ne bia mpum ku e ma manimu ase mu ebi wo mo so no obra yo no nye papa ebe ni tum no ya se hwo Dr. Amuzu so be isa ha we nyina afiri wonti eye Amuzu herbal powder udi begu kokom ensuo de de ana uti wonum ye yi wo ha no afiri wo ba wa yo be sima obra udi Amuzu V herbal cream no be fefa anopa ne anwumre na udi Amuzu V herbal powder no so e de agu milk ana ewom wobra watenka nso atekwa wadani BBC dem a enu nti ukun ba na ode nyom kora ba na obuafu na ade ntokwa epere erihia na kwa no fi se woni wo beda e pa acho awade mu anije fa pem no eye na ye ne ekunu beda me pa acho we unya bi wo ba bia gisa Amuzu na so e kese tafunhia so ana se obe ayobe frɛ 0247 776 743 0247 776-743 baby a wo bia obetimi e de aba na wo so wanya wo ahoto me pacho mizo 5G any abartivo eni nyina ya no ne ya odasani no mu a emronsa nanso abu asiesie ni padua 5G ni de agency na wo mu no boa mema mom tadua twe ememu ye denden din se dua emom tumi de wo so wo ba ya dwuma bene tenten kra wonti brebia mizo ni so emu odu ti se duane akasa wonum bia no pa nwumre a wo koda kra ntonso tigu hu na mo minimu a ekoyie abarativo ni de Italian herbs and spice na aye echira nyo kakra tiatisi wanum na ma free vows so manager Daniel 21st clinic here overseas Bikani supermarket sister sewa abawa post office anomanji adumni asumdwe after Baptist University PNC Ventures anomanji taxi station yani Charity Hospital Junction ne dia no na sachi enterprise was asafa binchi yani VIP car park dia no mchempa chofre 0246 270 221 and 0558 106 348 na yebeje wo so ama no ayefe we adwuma akwanya ya yede aba adwuma bi se open marketing consultants, training managers, distributors, marketing managers, supervisors, human resource for secretary na sales agent for or say we no usika no a de betu akabo so mene dancha bonuses nwanam so wo ho e de mawo ye tua ka free 700 Ghana cedi akopem 2000 efie ni ye du nwotwe ekopem adunum abodin krata wo je ni degree diploma SHS and JHS bo modern sa wo be frɛ 0530 770
078 and 0530 743 232 na onim penifon kasa wonum sanso ewo dweso ubetimi so akọ na woni wo makodi nkoma echen medie ekra me pa chaw zipay eye kwan fofra ye faso tu sika akra dia na se sika nkrato e di koma obi wo bra ye nte mum na ye che obie zipay to zipay akwanya no aba we de wudam kra or say phone na dial star 270 hash o press one now your registration with your ID card e breso na wo sending so akoma obi a wo zipay ni bi on wallet no so a wo be press wo be dial star 270 hash na wa press option 2 wudam ano no sika bi a wo be send no 5 cedi every 1000 cedis ya chew 10 cedi maami abe yade wo ho a eduro wo ho bi ana yade da wo so no tumi bi ta kire wo so ma ne wo ho a maami abe so yo be kokodufo a wagba wura mu okuta nyame tumi ya wo de be krim ndi na hwefam na fe wo de eduro so akan yade be ne yekan wasem yi ennamu hawo emema bebre diabetes no nti wo mtadua mu ayemre edura na dwo ayema wo na sebi mpredua say edi twe prosi anti sonimu anti boame ese ne nsa ne na mo ho ese opesu ne wo beda aso betimi so wontimi aso betimi wontimi wo de boso atim kaja na tadua yi mu ayemre mre ni tida ha ni tida aso betimi wontimi aso betimi wontimi eno ane maame abe emu be ye denden be chie hunti atwetwe ma wo de asika teta na asumdwe aba fabro de be yise kankan ayam kro wosa atwunti kwabrane nse transfer de bi watutu mentoma yale boni e friend say twe ya de matu ni din run about kire se wo felifo anim ne be krimu do wahwe koko nti ka bodi a from the mate for konto kwa ba bia wuti de poma woto no wo huna mane pa me pa cho wana nanim sesekal say betumi edi eduro atu eyemojam yade amadofo bebre ntumi anwade wo bra e ka se momoja no ntumi enwo ebe wo ma ya afo de aba begu ati as fast as so maami abe se sa ho no we ye free ho wo de anu an se wo be ko hospital ne aka se bi wo o de aduro ne kan so abesan akoye text na me yahwe se ebi wo ho a prostate cancer wo nkwabo ati nyina tetetu pa hu de good and malaria bo sumi biada ejira wo so holding heart wo papa de ko duru ko de bua yemfa ne nyina nkodan maame abe Tano so apatrapa new site ebe apatrapa nkwanta no frame 0243 345 392 and 0506 460 208 na yenemo enkasam Traders Farm Enterprise na di Traders charcoal powder edi abedwa ma so black and yellow eyi fin edi free ni pedua ni modasene wo de wo ho kra unso akase ne mframa gina mu ntumi nta na wo de fosh wo tetan wo ka mu a nyina ye organic gas ya hydrogen mass destructions no so weapon of mass destructions tani bi wo ho a ye weapon papa ningina charcoal powder ebe black and yellow ebe ye frio cholesterol stadium sisi moja nitrinum kidney wo hawo oyamo ya wo ya ntumi je ho anye wo halitosis en mupampan a fa bigu paste ne so na fa twetwe sen wanu be yehwam osia pai wanu sabro so a wanya hangover fa bigu nsuomo nanom wedie nani beda ho kama na fa unya diarrhea bia o mamu ni nyina ba bi etondro etise Freddy Mens Apidan Colinac Misty NPF any baby biada Traders charcoal powder fraying 0243 943 413 and 0260 898 914 na yene wonchwe nkomo Universal Natural Clinic Universal ye ntini ni nompemu adwuma ti ade bia da ha wo nompemu a etimi mamoja ni afrisane yie ade ananse aba kofa stroke aba o ma me sode na fo ani kire mu atonso S line sa wo nipadua no ne mu twetwe wo hye ugina mu wo nompemu ye wo ya uji wo ba bi bia da enye Universal betu ase de ku di amount wo de nutani nkohini ni nubra en wakekase animu se typhoid pay hepatitis B pay eno na am wabro chikwa no ukoye exams wusu fani nyina akoda Universal fidia odi adwuma na no den adwuma ifo na nimu te atonso S line ye bembo nsuom wa 0556 244 102 and 0200 158 272 na ye no enkasa Tabita Kume wasi ukua da bia wo ye
screening ɛde ama prostrate ɛnso ɛne wɔn mu a ɛwɔ diabetes ɛnu ti yɛmfa ne nyinaa nkɔda wɔn nom sisi yadeɛ pɛ nipadua nom hyehyɛ wɔ bɛma herbal treatment ne massage papa bi ɛnkran yɛwɔ Firestone Food Bridge hɔ a takwa de sunwa yɛ gyinam Kumase Osofo line ne alamedi and Michelle Freyen 0202 347 and 0260 196 219. Kanisa yetiti aduradu dada ya yeni se sofo kra ya no sisi yade obi de ka mudwe obi ya ma na tofa wanya ne menopause achimi ni sisi kanisa betu ase ama wo obre yo mu wo hawo kanisa ebe yi ama wo candida chlamydia syphilis gonorrhea trichomonasas ni nyina da kanisa beyi sexual weakness ya ye kan hadwen blood circulation the black clot ba wo ba be wu anesa kanisa benna ni mogya no ma metumi adi afusane ye woni pedua ne headquarters otachima kenten taxi rank hwa na ubenya bi okolinak misty apidang dan heba Freddie Mens PFA and Kraukai Drag Lane Nanabuache Kubedia Rich Kumaka CMTF heba Cape Coast Pene heba Takwa Wasa Bidrofi Sunya Cap any baseline pharmacy who running in Emu for 0247 887 436 and 0202 990 943 Nani Yemo Nkomo 21st clinic. Your boy am nani say we are the sciatica experts. Yena ye frase no bi nso asua yen. Dr. Blessed Foster no di kan to etwa no na domo de akire. Me pa cha wo to asinti etwa saman wodu na si format said de watia fom mu unemu aye odududu wojo ho anyi usisi achia bomoden wachiri kase wachiri premu chepe ni nyina ye fanko 21st clinic and we are overseas ye ben Alpha Radio Techima GN Bank edan dadanum Techima Sunyai Road wo maimu baby ato ye nkrabata no apete 0540 311 311 Dr. Permission ewie baby a obi aye chiaw na fe eye Papa Cliff Joykem me gusuada me hwemu anim adofo a mo hye sister say wa na say sister Stella na say auntie Stella akwa Italy Bergamo musimu gina mu Jennifer Bo ewo New Jersey Hackensack mutie yen Obama tiwa ene auntie Lydia mutie yen ena fe Virginia for Barbara any Evelyn and Chicago for Auntie Joanna Bedi Akoni Auntie Joyce munyina musemo hye abroche for Fakito mu New York onyame hira mu Belgium for Rajwa and ase Janet Amato musomo Hamburg Germany munyina mabadem ya mo hye makuma sister part oni ni kun omoso amo Holland ewie ye chia mo kwanso nkoso yo yenya ofaya ahoma ne so. Hello, Afayao. Hello, Afayao. Hello. Mira, my hey. Yeah, maybe you. Pacho, I don't know what to say. You are doing oh, yeah. Yeah, mammy, be what me shows. Your friend, the kind. Your friend, or any Yama crunches of mammy, me, you must some party TV so. Now, you're buenipa. Yeah, mammy, be what I say, friend, no. Yeah, Abubakar, Bintu. Me says Kabi abedi ma fam senka mbepe fire service protocol ya abasuibi 2001 ne ba no anko sika ne so akam 2021 sorry ne ba no anko sika ne so akam wo fa ye ne den wo be nani abere adaworoma me da se aropanu horo glad be friend ai e bisa me mo ase ma me chere and it's maybe an affair back up there. Mamma not with the Sia. Would me, and I'm assuming you can about what I said. Joe Pava. Would me that the Kuniminipetia, and I'm assuming you Nipetia. The Coba said, the bad boy, and Suja and Semiana will be a sort of one. Atredia Nikushua Etimo Ana Colada Lady Eba not a Colada of the fire service. Na Nipana of one on
ama na yi soja no on ti mu mo na ma na so tu se ni pa no ma wo ti ba ya frere na nka so beti ma bo mo ya en fa dem ga kwala ni e bu ko e wo di na mi ni ana mi so mo frere no mo so frere o ma ni de tu o mo kan ni na ye e kire o enu mo no ni o ma ni tiketi ya no ni mo wa yi ya fine so si em say wo na na bi nkoma ko bo amanya bibiri so ema Africa na ze na kra me nka ho bio fine me ba no so up to date me kra me de me no 2020 akwara no nkwa akwara na medical na yi ani kusho amere me bomb fire so di afa mo wana ma ni afese o jini siko firi mo na mama asaba woni me kai kosu mu sa fine into aka na de na ba firi ni pa no ne firi ni pa ni sa se lady discuss with you ma o anya ma ese ma mi we ti ko ni but by lady na kasa no confirm say setting ma me na ma it be true when ni me no na kasa ya ya nsem so no na be so me de ho de me wa ti ana ma mi ha so it is what I fire away enti wan kasa na say sika na ma mi tua no wu ni mu bia na ido na me so ma mi we so di sika na ma lady no so me isi ya me pa cho gina so madam Bintu sika no tua ma hwan sika no onu ofa ya onu na di number no ma woman ni number ne ma me ba no se yentua sika na me pa cho fire wo se wo na wo di number ma ne bai se yentua ma me ne number ma ne bai se yentua wuso na ba sa na so ni mu bi dia no ano de ne ma akora me ba no kura ba ye no nyabotre ameria nyabotre me pa cho fire ye no kura sa madam me pa cho wo sha me se kama nkwala no o frɛ nkwala no frɛ na em se o ti o mu kyerɛkyerɛ ni ema bi no wo sha se me ho no bo mama ne ara o fire me pa cho se e be kyerɛ ni ema mo ye nkyɛ no o se wo na wo ma no ma me ne number e ye no kura pa cho anya me na me frɛ no ma me frɛ no enya wo na wo di number ne ma mi se o mu tua sika ne to so ameria o se nya wo no ma mo number onu ankasa kura no mimi ni kasa wo mi frɛ maame na won fa no onu ofa ya na na sadi maame ni different number bi e maame ofa ya enti sabio maame panimu so obetimi abetena twantora gu so sa wo se wo kura na wo ma ne number foforo bi se wonye woduo ma no mitie maame otuwe sisiye busa ne sisika no otua ma wu ma no aya do do se Melia sis kasa na utua ma 50 million o se 5000 abu sa so di 50 million e ma no me o ka kire no wan kan kire wo se wo na wo ma ne number se wo mu tua sika ne nto so nti se wo kan yo wan ka o se wo na de number ne ma no madam enya no kire enya no kire da wa fa ya me ba me bo ka kire so ko bodi tom kremo ho fa kwasi abura wo ho what me say nti maami obetimi abetwa ntora gu so saa so oba pa ni mu sei entora de omu twa da bia o omu twa pa eti wo se wo ba de wo ba na wie medical 2 years no wo ba de wa wie medical nti maami we ni de che so no ne de enye yi o le pa cho le srew edi die mu a ne ma wo ma fa ku sia o ti afi ena ma nu e mi we so nko twa ni sika mu enjindi what you say me sika mi twa me na mi ni sika what you say me sika mi twa o bi ani ena me nko kan ko bi se bi tia sketi eti wa fire way say sister fia no wen wono ma se sia wo nsa na mo kasa ya na no pa no me frɛ no no ka jam so me mana school so wo tin se sia ya me na ka wo so wo he problem say na amelia no na ko ba busia no
What the other? I call some fire. Go to my money. Upia or better. No, so what he? What is? No, so what he knows you pure better. Oh, gee. Wo ji enti wo ba na wo be ye ntamginafo no say wo no wo wai ba na na me so akọ ma mi ba ko wura mu no wo na ni nyina na na nam sisi wo ne wo ba no na nam sisi e Amelia sika no wo se wutua no wo papa yi ne ba no na wo ji sika no ko tua ya na wa na wutua ye me ba no ani ne ba ni nyina akọ papa e ofa ya we ho e na om ko oji number ni free ofa ya wo ni phone so e ma mi ankasa kura mi free ofa ya wo no e na o ka kire me say sister ni na eyi ama ne ba no nti obe ya ma ye ntwe sika ne ma wo se ofa ya wo ma mi say wono wa wo ne kasai wo bra ne ba no e na wo ka kire ne say sister no a wo mu tue sika na ma no no wono na eyi ama wo ba no nti wo mu tue ama no na obeya ama mo nkomodie bi sa ankoso ono sa no so akatre no eh wo fire wo fire o ma mi e ba jo wo se sika no wo tia asen na ma na wo se 5000 no de se waka na se wa chia wa so tema wo yi ansem ani pe waka mo nim ni pa no number no on fa ma mo tie Amelia me enchi ne ba no e eno na me ma ye ko chi are ti no mu wonim ko dia police for no see wonim perifo wo chi na be sa chi no wo de twa so papa baba wo de ko wo chi na be chi ne ba no na se wo se wonim panifo a ya hye e wo Ghana ha wo de ye kom na komanda na wo ko de no se sa no mo be ka de a wo chi na ye nyina be hu me de nya no kore nti e bi Amelia wo twa to no so komanda ni tumi nkasa Omeda kasa asem no Ghana ha commander kasa asem ne da Messi won kasa Ameria won kan ye enkanto no so na wo kina prosi wo Ghana ha where ya criminal issue yes your friend sister Fiana was your hospital yo what babesia ofa ya woni prane sister no oh eno ne na kabom ni ebuko nti min obemma o ma kire me bia sister no wo sunwan eno odi ni photo send me see yedi watchina asem we be sa to aso ye be fresh sister ni picture na to TV so na de be si na de be si na si adai why ma say wa oh hini asem emu ahomete dodo na wo papa yi wo kasa mu nyina kire se mu na mu introduce sa sister de mama mi na mu de mu na mu se mu de ayeye no ono ne de anye ya asem we ne kanie na se be ka asem kwa mi enti aso enim panifo Amalia we de ye nyi se wo kan commander bia ni wo be kasa wo be hye ebufu awie na nka wate bi da na ne president na nkwa kasa crowd ne bedi bone a ye emra ne nche no ye de ne ko enti we de ye fan tu enche fridge bu na tenya me bo a judge ebehunu ba bia ye de afa wo fa ya no kira ba pepia do wo piada prosi betene dan tabia so ne ba na ye ba ko ne ba plant ye na ye ba ko e na wo mo na ye wo mo connection ma fo na tese ye kope ayi wo mo a sabi wo mo ni mo hwe a ne ye bu ma fa so ne ye so no ni se tokoro bi mu ma Mary no ye kope ayi wo mo enim ho Esa Amelia mote dasi abrawa ma ne kura so na chese ope baby de ne ba hye ye no man be ne ewo mu yi unemployment de didi akoduru no se wo ba be wie school na afe adwuma obeye ho apre because ya nanka akola ne nya adwuma ya na ho atọ eno na ama saade ma ekoso ebinum nso so ahyehyɛ mpanimfoɔ bi achi scamming crofo scamming plan enti ebinum afa saa opportunity no so na omo a sebe omo ya ignorant about these things no omo so ne ya twa board ma omo enti yesre emma a mo tete mo wire mo hwe mo ma mo pa adwuma ma mo nya abotre kakra na saa scamming adoso
sa wo te yanka wo oba wo dwom wa bre ene wa hwe oba baby a wo bia kakra nyame edi ni be pie nya sa wo sika hwe 50 million wo hwe oba ya otuwe ya bre pa wa brand 50 million nya grow papa wo ne oba aka bom any oba besia sister fia no problem the woman is the problem ono na pano na ye problem papa woman no na eji sika no or the number ne ma me oba besia waje oyonko ba besia wonfa nsanka wakoma kakra se de obaiti a wa bre na yatimi motimi aska me no age sa sikai wo ye ne dai so ho eni yesre baby a omutie bia abedru ha de asam da so wo mfoni nyina ba da yi so ofa ya baby a wota no so de ka ho mfoni wa ha ni nyina ya nya enti yesre to put a stop to this things no ensa sa na ye betwitwa mfoni de atoto na panyini kro a o wa kira eni mo nya sa awode ai dru ha ma bekire before judge yamma man senya ntiase se ye mo bia ntwimfo bia so dabi age se yewu a ye ntiri maso ba beto aso nyanwu na court ane court police station ye so de onim ho o bi ni makotre fie ni ho eti Friday commander on kasa ada dabi o mo respect on pa me chiamo court police for me chiamo o mo hwe yen na me wosia de ni bia ye de ni free apejade ne ba ho ni aketo bi kro ho Gladys elise ho no o mo nyina hye ho na ye no man di dwuma nyame ya dwuma Friday anopa no nsia shia me ho wo fa ya no ye beti me papa shia me ho na me ne umie ne nkọ commander nanim commander ne ya me best friend ye ko bisa no say ye ne kwasem say case si abananim ano no kire ye say ye opanyini bi wo hodom a enia kana ne ye chike na Japan ba no akwamia wo mia franco wo mia diri tumu mane che say mra no edu obia anu obia so ntimi mu obia komu abdo obia ni obi bibia Ghana ha obia hunya ni o me ka chi opray ohu asamba ni woni mo fe kwa na ye ka se woni mo buasi eti ye ka chi no fa ya se ni ba ni mo ni ye hwe no ona e bitrina ye ni mo bia wasi de nam ni su o de nam ni so a si de be ba no oni e ye de bana ye ni mo no ma me afie ni mo ye chi akwa na ni be nkofo a on be ho ababe beli no eti fiada kokoda ji ohome efiada me ma amalia sia me ko de ko na me de ensem say na me fan case yes ensem way na se wo be ye protocol e wo ma we e ye democratic ahoni adu say yes obia do che papa se me nyini se commander be di sa enkrasa bi ko bi nim no panyini no de nim te na nadwum do woni sa sa Ghana obia nya ni wa bu na faso kwa da nchi obia nya ni nwa ye no kwa da nchi e bu na faso eti kwa tu ye wie dia kwasha ban wo bia so nye emaha Friday sham Kodia police station wo we small boy ko mo tire le kro no bo wo tire me ka cho no na chim police kura case ko din sem na me fa sie di fo ho a ye nye nhwemu ne fa feedback mra e da dwota e bom na me je wo tire me ka cho no me wie Paul me pa cho ma sane o me da se me use me power me da se me di ti adwam o koresa se Friday thank you asem wei wura ni tumu chene kwakwa bo nyina be pie na dwada ye hu di atua mu ateka maka ateka 0554931931054891 ato adan wo maya ye wom wo pia nya nua wo bu na faso wo sofo nya wo bi wo bu na faso malam nya wo bi wo bu na faso adan wasase ne kura wa ye timu segu achi ehiafo aye mopo masem obia masem ewia we me charge pa me fa ho kura school fees wo sma ye de atia tom kura hele media wom hello ma pachodin baby akase free o de wo mo ase mamba me ka se o fe ya me de me se me nya bi nti wan de kura me na ase wonti ze me ngoti mu e bia me jo program sa o na de me ka e de abo am kakra ne se me ma me no omo mo ni na o ma me wie school 22 na fra police a li pani chimi die o be o tia 10 million manika 10 million 20 million one check aka no oh eti me chama o ma we ni se me ni na ho enda etie o police program bia na o ye se abai be we school 21 years or so o ko Nigeria o ma china tumo ho no
Ina o se o ma ye disua de e ma ni ma ya ba disua de kese pa ma me da ma de we kan no. Yes, yeah, that's papa. Hello. Hello. Me do foodin baby akasa free. Na one swami. Yo na wa hen ko wada roma. Say I feel mo ke de no kre. Sa no wa ta ko so ga na papa. Yes, someone in the issue. The phone is about time free protocol ho asem a ene ye nsore. Ya ji wo musika di protocol. I'm off your two musical crew and next ceremony, which is some Yasam Kotua. Ade, hello. Hello. Me do foodin baby. Me pa cho me di de sie kakra. Ya man so ya twi pa cho sa de na ipa ne hedo. Oboa. Azan o mo de jinkrofu sika. Me mabo ni pa miensa. Amo me mu kwan. Unim pani bi a ufa ne so na odi amaw na odi amankwala no eda no ebi fre me o ka kire nte wa ji obi sika no ho kire ne pa o sika no enti no ngo ma mi sika membo ano na ye mfa na kwala na mti de bi me de me nya de sa empanifo ni mu hwe o mo kosere no osra na ono di ji ni pa sika empanifo ni de makwa enti ma me no o ma na ni mre no yi sika Edase, Chairman Musa Asante, Tachiman, Timama Chairman, Yamishrao. Protocols are what the amma, what the mamma brofo, be a hieni, mammy, be kunani, be none a back. Chairman Musa Bami and Mobi says, Sia, Ronyo Capra K, what the day. Chairman Musa Baby, I will be on Yamisho, Nerea Romina. Najuma or Yan, Randy David Boache, Bruce and Pipi, Secretary. Protocol, the Amanco for Trinity Presby, Miama Solimuno, and Japini. Are Nabi madani akron fo maka ho. Hello. Hello. Ya Judin baby akase. Na we accident. Sompa FM. Mama mo se bitu me say me university first. Mama 70 million. Mama say papa yi doctor this. What be your betin me? Na nya chance e ti sa de na de dia yusu e de boa e de yen huye. You should be answer. And the Nina say, yeah, Ghana, say, Aban. The baby and the other home. A human man, and they will be against the prosecuting. Send a baby, and then I'm a then I am here now. My madam, when you are in hello. Hello. Hello, ma. According to my samba. You. Ma, didn't they look crow? Actually, Bammy, migration, almost 100 million. They use a problem. It's my daughter, Mamma, I saw baby of hello. Pachodin baby akasefri. Pacho be kasefri sinyai. Dani amano let me try to communication you pass. I am a also papa. Let me say, let me move in can say what you were just or you could data. If I fix upon what they a just empty no ding a discount. Get it. Offers all nothing but things now. For example, we could nature, we teach any or Jimmy Risica, every time. Or 3,005, a bit net, offer now. But better confuse at all. I saw that you be a Asian crime. On the market, me see. The big it is big music. A fun beer in the first piano. It is the first music. He said, Mimi Mau, so key and a book. I want you know. You're winning as a one. Midi Madame. And Mom can say, Mamma may say, Mr. John Maka said, Papa, almost say, remember what means I'm making a throw. It can't be dated to be Camo. Yo, yeah, that's it. Hello. Hello. Udi baby akasefri. Because your sister man. Your sister man. Mo sorry sir man. Yo. Ah ma. So for me na what you say? Mi ra me ho ye dodo. Ah ya o. Ya papa ba me de mi timu. Ndo mbeti maye. Fi se me de me dia ba ha ma da. So ye kula. So for mama. Yadase pa difo yadase abusuafo na enua be ma kokroko samokai kokroko Francis one na yire rahe kokroko de bus akora ni si busu misika no aba fefefe ti e de ama rahe ti se ne ti no hello
Hello, din baby akasa free. Me pastor ya fa me ko bi me kasa free kono ngo. Me pastor tanya ma di e ko su de bre pa. Reference in uniform o ma mu di o mu na bi sipom. Asa fe kwa de zite di asa ba ma mo de aba e online so for I say. No. No. So community license. After come some kwa na ko so o ma yi. Ase ma Mary ye nua be ma kokroko Francis teacher ni no enne wo de akra no busumi sika no aba ti ba bi akokroko bia onyame hira no. Hello. Hello, yes, good afternoon. Afternoon din ba bi me pacho ye femi Simon me ka free water region. Yo. Me pacho in fact me da ma se pa nyame hira mo e di modi na fa. Na me ngata ka foi aka obi etumia bi. But now onim say madika atukwenda inti pare aye bibia na or send me fake play ticket inti no me ka say me fast because me ni bibia me bibia in fact did me check bibia na me say no e fake am share that e ko for police do na me ko inspector ni e kan bibia chere no no ka ti aso no omama ko teno. You know, our question and what I'm trying to say, you know, what you said, I know, will them a normal eye, you can check it now, a necessary. Now, as I say, on my mom, just 5 minutes. If you can't, but here it's getting slow. Or me, it's going to be so fast part, or me, can buy it. Hello? You did baby, I can say free. Mr. John, because I pick up coast. I don't know. Me pacho sane mo ekeka nsema mo kenyina no eya nema ekoso koso papa o de bibia go Ghana ha nyina because me timi atire obi bi pa NDC chairman of Cape Coast e kwantitela ne dia waye nyina ka ho eya nema ekoso o di job sika nipa no vice president of Obadu no mo bi there come ni pere mo no constituency won ko n'anyima no waje no wo twan ewa enti se ma fo mo na fo mo na isi fom na obi ka BBC networking na ekoso wo Uganda TV so na BBC say eselo usu ati wo ye dey eselo usu ati wo ye dey de bia obi fun wa loan app bebre ya na moment lo chese bunko phone so bunko tell so na what wonum malon fo nyina do so TV so say yesra ban panifo sa protocol sam no wo mo fam nyim na egu o mani mu ase say aban di both opposition ni o mo aban mu nyina ba protocol no jadi ku o mani mu ase dodo ameria yetam no aso by so ai yeso ai ja kwan ntoma ti de deda wasini ashoko wani na so ai Sompa Nkomo de ane amen 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 ane aye alampa yo Nancy onso beje odi ate di fojima Nancy ukwa na watwitwam na maame na mo de bi akata mo ho na yenwie na fe yenkohwe wasem a yo ebusia fo ha na bre no be ma ye kwan afrefo no gina so message and we Pedro wa Maduna Cruz o si we best show pa o 30 o Indianapolis de bia o de banana pompenase ono so live ono so Felix Oponwa na fe na we di academy koi Evelyn Ajemai o so chia yen Sompa Ebola Evelyn Ajemai na o se ne ba se me de menye tim keto akura oni pakro bejimijimu ho a onso obi befo ani ase pa na saba Lawson was here, Allah Wallahi, Emmanuel Isumai, Umina so many aji, and also with some publisher for a Hannah Breno, Ebeme a quine. Yes, Solly, I'm saying, which I do for me, my marriage shadow for 2 minutes in pong. Ene kwa du matane Jane Frank companies for you. Yo, Auntie Mary.
Michia Edankroma Church of Pentecost presiding elder. And deacons ni deaconesses officers e ho nyina Michia mu nyina. Yo ma see ono my chia mo kwancho nkoso na me be on tiapo. Radin sane ade wa bre. Hey Veronica Fashions. It work very well you mama ama. Yo baby I will be also. Ye chia o papa. Minister of Germany Syria fully. Am you fully nefri so. Syria ocean pan adan wa isisi ofori na fi waja wa Matias no ano ana Antines e wa America e chia pa mamenes efia ye boa France e bia wo bia chia mi be ma odomi kobra cash kobra molo ono so ye chia Nana Masapon, Nana Yue baby, I will be a chow, Auntie Josephine, Cancer Lexus, ye chow, and crying for your Swami, Grace Congregation, Presby, phone up Papa Facia, my, any Papa J, Munina, so your mamma, Radia Sum Jane, come on, Mercury phone, you know, you ho and you were cheap or see who are a shy from or in